ngo yabyaye ariko umwana we yapfuye, nimba ngo yaramuryamiye agahera umwuka, akana kagahinja kagapfa, umugore aragumararira, naho wa mugabo we wiwe wari umaze kubyara ngo yararusha cyane agatotsi kamutwaye, wa mugabo we abwira uwapfushije umwana ngo tibikomeza kubabara n'ubundi birashika, jewe twopanga diro ukama amafaranga guheza uwanje mwami Yesu, urafashije namuguhereza rwose, turafata uyu wawe wapfuye tumurambike hariya impande y'umudamu wanje, hanyuma wacu tumufatiwe ukiri muzima tumuzane, hanyuma umpa amafaranga. Bakora diro, baradiringa 50,000 z'amanyakenya, bari kudiringa wa mugabo barayamuhaye, ariko hakaba hari undi uri ku ruhande. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza, webuke neza nabugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose kwisi ukuyemo utugara, turamukije abanyamasisi bose kwisi, turamukije abanyarwanda bose kwisi ukuyemo ibifobagane, turamukije abantu bari ruguru iwacu kuri gakondo mu matongo y'abasekuruza, abahari abanze kuhava, abakihari n'ubu ngubu, muri abantu b'agaciro cyane kandi muri abantu b'ingenzi, n'ukuri turabubashe cyane kubera ko muri imfura kandi muri n'intwari. Turamukije abanyaziya, abanyafrika, abanyaburayi, abanyamerika, ngo aho muherere hose Imana ikomeze barinde kandi ikomeze bishimire. Umuntu wese ufite gahunda nziza Imana ikomeze murebe icorosha, ikomeze mwishimire cyane, ibye bikomeze bisandaremo imigisha. Niyande imivuga ngo ni imigisha igeretse ku bindi migisha, tuva mu bwiza tuja mu bundi. Tuyihanganishije abantu babuza babo muri iki cyumweru turimo, Imana ibakomeze, Imana itange ihumure mu mitima yanyu, mubyakire kandi mwihangane. Nagiye mbona amatangazo menshi ku mbuga zitandukanye, abantu babuza abana, babura ababyeyi, n'ukuri tubahaye mpore, twihanganishije kandi n'abantu bafite ababo mu bitaro, abari kubona ko nta nzira hirya no hino, nta nzira Imana ica inzira, ahari igikuta Imana ihagira inzira, ahari inyanja Imana ihagire kaburimbo. Ku bantu bari muri situation itameze neza n'ukuri, turamukije umuryango mugari wa M23 cyangwa se AFC twirwaneho, turabasuhuje kandi turabahaye ikaze n'ukuri. Imana ikomeze barinde, ikomeze nabishimire, kuko muri abantu b'agaciro kuri twebwe, muri abantu bo mumara kuri twebwe no ku bwoko no ku gihugu, muri abantu bakomeye cyane, ntitwubona uko tubasobanura kubera ko muri abantu bihariye mu bitangaza no mu bikorwa, muri abantu bihariye no mu kumaramaza, muri abantu bihariye cyane. Umuntu wese uri dubu, umuntu wese uri twirwaneho, turamusuhuje cyane kandi turabakiriye. Twari tumaze kangahe duhugiye mu dushuguri two gushaka amakuru hirya no hino, ariko turahari kandi duhari kubera mwebwe, dukorera mwebwe. Hari umugabo nza nkurikira kuri channel yuzo uvuga ngo wageze ngo kuri yicano ngo ico gukora akizi, ngo mudukunde ngo kandi mukomeze mudushigikire. Iyo jana ndayikunda cyane. Nawe ico gukora urakizi, wageze ahangaha, mukomeze mudushigikire, mukomeze mudukunde, turabanyu. Abantu bakoze subscribe kuri Ineza Live TV n'ukuri much respect, turabakunda cyane kandi namwe turabizi ko mwayikoze mudukunda. Nta wayikoze utadukunda, nta wayikoze twifuriza ibibi. Abantu mwese mwayikoze, muri abantu badukunda, mwagize neza cyane. Uzo umuntu sharing ibintu byawe atakuzi, umuntu sharing igano cyawe atakuzi, umuntu wa pressing ibintu byawe atakuzi, wa muntu we uri umuntu w'agaciro. Hari abantu badukunda batatuzi, hari abantu badusengera batatuzi, hari abantu batwifuriza ibyo batatuzi, hakaba n'abatwanga batatuzi, ariko abo ngabyo takibazo. Noneho ubu n'igisigaye gitera ubwoba, n'igisigaye gituma abantu bikanga, n'umuntu ukugirira neza atakuzi, akakugirira neza atakuzi, ukuzi tibindeba, reka komeza arwane, reka komeza hangayike. Ibyo munyifuriza anje we Neza Live TV, Imana ibakubira inshuro 7. Urebe uburemere bw'ibyo unyifuriza, Imana ikubira inshuro 7 kandi usubizwe pe. Nimba wifuza nabi kazi yako. Hari amakuru nje kubabwira
yanteye ubwoba, numva umutima urikanze, ndavuga ngo umuntu ni iki? Wa muririmbyi yaravuze ngo umuntu ni ibikorwa, umuntu ni ubumuntu, ariko ngira ubwoba. Hariya South B ejo twari duhari, nasanze kesi ngira ubwoba, intera ubwoba. Umugabo yari yaje gufata umugore wabyaye mu bitaro, ngira ubwoba, ndavuga ngo ni ukuri kw'Imana, ubu nyine ubumuntu mu bantu bwarashize muri bamwe, abantu basigaye ari inyamaswa. Aho umuntu agurisha umwana wiwe, umudamu yari yabyaye, jewe nari mpari muri South B hari Nairobi Hospital, nari mpari yabyaye, baja kureba kumuheza indabo, kwa kundi uza guha indabo umuntu wawe mushimira amezi 9, ni urugendo rukomeye, yaba yarahuye n'ibintu byinshi bibi, byinshi byiza. Abantu babyaye b'ababyeyi bo barabizi intambara cyangwa se umutwaro baba bafite hariya. Nibwo umugabo yahageze, bagomeza gusuhuza abandi babyaye aho ngaho, asanga umubyeyi umwe umukisi ngira ngo basanga yabyaye, ariko umwana we yapfuye. Nimba ngo yaramuryamiye agahera umwuka, akana kagahinja kagapfa, umugore aragumararira. Naho wa mugabo we wiwe wari umaze kubyara ngo yararusha cyane, agatotsi kamutwaye. Wa mugabo we abwira uwapfushije umwana ngo tibikomeza kubabara n'ubundi birashika, njewe twopanga diro ukama amafaranga nkaguheza uwanje, mwami Yesu urafashije, namuguhereza rwose, turafata uyu wawe wapfuye tumurambike hariya impande y'umudamu wanje, hanyuma uwacu tumufatiwe ukiri muzima tumuzane, hanyuma umpa amafaranga. Bakora diro, baradiringa 50,000 z'amanyakenya, bari kudiringa. Wa mugabo barayamuhaye, ariko hakaba hari undi uri ku ruhande uhaye ubibona, bari umunansi niko babitangira ngo. Bakoze iyo diro, bafasha wa mwana wapfuye, bamutereka iruhande rwa mubyeyi uwiryamye utazi naho bija n'ibishirira, umuzima baramumuzaniye, amafaranga barayamuniza kuri telefone. Wa mubyeyi agiriye cyo gukanguka ngo ashaka konsa umwana, yumva umwana byarangiye, byagenze gute? Ariko umwana wapfuye akaba ari umukobwa, wa mubyeyi akaba yabyaye umwana w'umuhungu. Nuko wa mudamu wavugije induru, arareze, niki cabaye. Iciza ico cumba cyari kirimo CCTV. Noneho hakaba hari ibintu bimeze nk'ibitambaro bidashobora kubona umuntu waciye hano, kamera ziba zireba hejuru ku bitambaro hano, zidashobora kuhafata kubera ibintu bimeze nk'amarido biba bihari. Abantu bazi biriya bitaro barahita babyumva, no birasakuje, biteza akavuyo. Wa mubyeyi ati hoya umwana wanje, akavuyo karabaye, birashakuje. Nibwo wa wundi umunansenga yamubwiye ati wisakuza, ibintu byose byabaye hano, umugabo wawe arabizi, mubaze byagenze gute. Birasakuje, akavuyo karabaye. Bahamagaye polisi iraje, banyuza kuri kamera. Na wa munansi aravuga ati nje nari mpari. Noneho batangira bavuga uko byagenze. Wa mugabo yakurishije umwana, bamubaza impamvu yimuteye, birasakuza. Polisi mwambika amapingu, umugore bati hoya mumureke, igikuru sa amapingu, igikuru turamenya impamvu yatumye agurisha umwana w'uruhinja. Naho ngo umugabo ngo akaza baza keka ko ngo uwo mwana atari uwiwe. Umwana ngo suwiwe, ngo yumvaga ngo kumugurisha taco yabahaye ahomba kuko n'umundi suwiwe. Urubanza rurabaye aho ngaho. Wa mubyeyi nawe ati munsubiza amafaranga yanje nanje. Ndakubwiye ngo habaye akavuyo, urubanza ruraba, akavuyo karaba ku rwego rwo hejuru. Ndavuga ati isi iri kumperuka, isi kirarangira, aho umuntu afata umwana w'uruhinja rw'amasaha akarugurisha ngo kubera ko ngo atari uwiwe. Uzi guteka atari uwawe, usanze ari uwawe uhagurisha, ukereka tuvuge ko atari uwawe. Ayo mafaranga ko ubundi umuntu ntakiguzi comuca, usibye gusa guhemuka ukavuga ngo reka mpemuke ndamuke mbikore muri ubu buryo, ariko ubundi ntiwogura umuntu, wogura itungo, wogura imyambaro, wogura umwanya wifuza, wogura tike y'indege ukaja aho ushaka, ariko nta kiguzi watanga ngo gice umwana w'umuntu, nta na kimwe. Umwana w'umuntu bamuguha gusa kubera ishimwe, kukubwira ngo warakoze kunderera. Ngaho ibaze ugurishije umwana wawe
mu myaka 25 n'itandatu cyangwa 30 uri umusaza abaye perezida akamenya ayo makuru, uwo kwicwa n'agahinda ugira ipfunwe. Urubanza rwarabaye aho ngaho duhari, twari kumwe n'abanyakenya bagenzi banje, twari twagiye gufata utu video. Ndavuga ni Mana y'isi n'ijuru, Mana y'isi n'ijuru, abantu ubumuntu bwagiye hehe, abantu urukundo rwagiye he, abantu ubwoba bwagiye hehe, abantu umutima nama wagiye he. Ariko wogira umutima uvuga ngo reka ndengeze uruhinja nduhereze uriya muntu ampa amafaranga nyarye ngira amahoro. Nukuri woze yare bakamugira ubwoba, ariko ufite umutima wa kimuntu. Ariko umuntu nkuwo aba afite nk'ubunyamaswa. Bo uko byarangiye, polisi yaraje nyine bavuga uko byagenze, n'uwo mugabo aravuga, bahita bamufata baramufunga. Ibyakurikiyeho sinzi uko byagenze, kuko twe twese twitahira. Ndavuga nti biteye ubwoba, biteye ubwoba, biteye ubwoba. Twari dufite za kamera gusa, ntago hemerewe kuhafata. Ibitaro bikomeye cyane, taro nyine byiyubashe, utapfa kuzana gusa kamera. Ababizi murabizi ko ibitaro bihenze, ibitaro bihenze ku rwego rwo hejuru muri Kenya, kandi ni ibitaro bikomeye. Kuhabyarira kabisa ubura umuntu wifite, cyangwa se kuharwarira ubura umuntu wifite pe. Nairobi Hospital bira da South B, ubura umuntu ukomeye kabisa ufite ubushobozi nyine, apana kuvuga ngo ni ibitaro bikomeye cyane. Biri no mu bitaro bikomeye muri Kenya, bishobora kuza nko ku mwanya wa 4, havuyeho za Aga Khan, za ziriya zindi za Westland. Ni ibitaro nabyo bikomeye, bishobora kuza nko mwanya wa 4 muri Kenya. Ibitaro bigira ubuvuzi bwiza kandi bifite n'ikoranabuhanga ryo hejuru kabisa. Ndataha ndavuga ati Mana we, Mana we, noneho umuntu karagana he, urukundo rw'abantu ko ruragana he, ikiremwa muntu ko kiragana he. Ejo umuntu azagira inzara cyangwa se bimwange mu nda, cyangwa se aburepfo na ruguru yamagurisha umwana avuga ati wewe. Kandi hari abantu mubizi ko abantu bazagura abana, hari nk'abantu b'abakire muri Kenya bahari. Kenya ni igihugu giteye imbere, igihugu gifite amikoro kiri hejuru, cyo ngira ngo intambara ntayo kizi kigiye kinini. Ndano bavuga ngo intambara bateye ubwoba ni ya 2 yindi yarako batemana, ngo niyo ntambara iteye ubwoba bazi. Ni igihugu gikize, gifite imitungo, gifite abantu benshi, gifite amoko menshi. Ico ngira ngo nta ibintu by'inzara ntibabigira. Ibyo ntambara ngo wenda hano ngo bari gusana bino bitaro, bari gusana amavuriro, amashuri, ibyo ntibabigira. Ni igihugu cyubatse citeje imbere ku rwego rwo hejuru pe. Kenya ni ukuri ni igihugu gikomeye muri Afrika mu butunzi no mu miturire. Murabizi ko abatuye n'abantu benshi. Iyo rero usanga hari nk'umukecuru w'umukire n'umugabo w'umukire batabyaye, bagenda badopta abana, ariko cyane cyane bazabibanda kuri babana b'impinja, kugira ngo umwana azakure azi ko yariwe papa, azi ko yariwe mama. Naho nje kunyadopta nje ungana gutya bo byokumarira ikintu gitoya, ariko mbanzi ko nyine utare data utare na mama. Naho gufata kana kagahinja kakariya ukakajana ukakarera, katazi se na nyina, katazi inkomoko yako, katazi ngo ni umukamba, ni umuruya, ni umunyamurenge, ni umunyarwanda, ni umurundi. Umwana nkungo mukingeranye mu bakire nk'abariye, byogora kumenya ukuri byogorana kukumenya. Imana gusa niyo kuri gitangaza kuri kukamenyekana. Hari n'undi nigeze kumva ngo bagurusha umwana mutoya ngo arakura, yamagenda kurasana photocopyas, ngo batembera bari muri supermarket, ngo ahuranamo na se. Ni nkuru numvishe nsinyizi neza, ariko narayumvishije. Amaso ararebana, abona n'umuntu umwe, amaraso arukunta azakururana. Umugabo abaza umwana bite, ni sawa ko ndi kubona usa n'umufamiliya. Ati hoya, avuga iwabo, yumva ntatandukaniro, ariko abona umwana n'umwana. Ngira ngo iyo kesi yigeze gusakuza ku mateleviziyo, abana b'impanga, umwe aba Bungoma, undi aba Nairobi, ngo bari bibye umwana mu bitaro, ibintu ngibyo. Umwana umwe kandi nawe ngo bafata umwana umwe wapfuye bamushira iruhande rw'ihasha, irindi hasha bararitwara. Abana umwana umwe akurira Nairobi, umwana undi akurira Bungoma Western, hafi n'Ubugande. Kuva Bungoma ugera ku mpaka w'Ubugande ku modoka witwaye ni iminota itari hejuru ya 20.
umwana uri Bungoma akaza kura akunda ibintu, n'uwa Nairobi akura akunda ibyo bintu. Abana bagenda bakura imico ari imwe. Ku munota wa nyuma iby'Imana izikora, ngo ibigo bigagaho ngo bigira ngo amarushanwa, ngo baraza ngo barahura, bakabona ngo uyu mwana arasa n'uwacu, fotokopi, deshire yambaye niyo yuyu, inyogosho niyo yuyu, gusukwa niko kuko, bya bindi bitera ku munwa no ku ntane, fotokopi. Kuri iyi mpanga kenshi aba ari umuntu umwe. Hari umubyeyi wigeze kumbwira ngo iyo abana ari batoya b'impanga, ngo umwe akarira biragoye ko undi aceceka, ngo undi n'abazamba aguma akarira, kandi ngo iyo umwe apfuye hari igihe n'undi apfa. Iyo adapfuye nyine agakura nta mbaraga. Abantu b'impanga muri kubyumva mwebwe cyane, kurya aba ari umuntu umwe. Ukibaza rero umuntu ufata umwana nk'uwo nguwo, noneho azi ko ari uwiwe akamugurisha, ukuntu biba bibabaje binateye n'ubwoba. Ibaza uwo mwana ejo aje mu giturage canyu akavuga ngo kino giturage ni mu Gisenyi, kubera ko ari wabo yakavuze ngo bagikize, ariko kubera ko atabiza aravuze ngo ni mu Gisenyi kubera ko ari umuntu mukuru. Urukundo muri bamwe rwarashize, ababyeyi bamwe nta rukundo bakigira, abamama nta rukundo bakigira bamwe, abapapa nuko, aho uterura akana k'agahinja kawe 50,000 biteye ubwoba. Nagize ubwoba no kurikoma ndavuga ngo isi yarangiriye kuri bamwe nuko gusa batabimenye. Ndavuga ngo iyo nkuru ndaza kuyisharinga, iyo nawe ushobora kuba wowe udukurikira, dukurikirwa n'amoko menshi bumva ururimi tuvuga, irimo Abanyamasisi, Abanyamurenga, Abarundi, Abanyarwanda. Ibyo mvuze bishobora kuba byarabaye nawe mu bwoko bwanyu ubizi, cyangwa se hari umuvandimwe wanyu uzi wabikoze. Ifeza, izahabu ni ibintu bishakwa, ariko urubyaro n'Imana izirutanga. Ibaza Imana iguhaye amahasha ukagurisha umwe, usigaye agapfa, ariko urubyaro wandikiwe. Birababaje cyane kandi biteye ubwoba. Imperuka yageze kuri bamwe, abantu sinzi uko byabagendekeye bamwe. Dufite abantu b'abagome babana natwe muri sosiyete, tukagira n'abandi bantu beza bagira umutima, bagira urukundo, bagira ubumuntu, ari nabwo bunabagaragaza ko ari abantu. Umuntu ni ibikorwa, ariko nk'uwo nguwo ukora ibintu nk'ibyo ni inyamaswa, si umuntu. Birababaje cyane umuntu yobora kuko abivuga, ugurisha umwana wiwe ageze ku wawe, atamugurishije yo muca ijosi, atari muce yo muta mu musarani, atawumuta mu manga cyangwa mu ruzi. Utagirira impuhwe wiwe sinzi ko yogirira watabyaye. Naye makuru twari tubazaniye ababaje ateye n'ubwoba, ariko reka tubabwira ngo ubumuntu bugaruke, urukundo ruze, mureke kwihekura, mureke kwivuma, mureke kwiyangiza mwenyine. Kandi kibabaje bikorwa n'abantu bakuru, ntibiza bikorwa n'abana. Abakagize urukundo ngo barunyanyagize mu bandi, ko baragenda baruvoma barumara. Ariko dufite abantu beza, turacafite imfura, turacafite inyangamugayo, tukagira n'inkundamugayo, tukagira n'ababihemu barahari. Nababaye cyane, narababaye ngira ubwoba, numva ko ndagenda umutima uhawe n'ijya mpanikanga. Ariko reka duhinira aho ngaho, reka tubabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga ya Mikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.